keluarga long, ayah long, abang long, ado long, lah 6 SD di masa konflik. Abang long lah SMA. Masa long rakyat tuntutannya, bapak-bapak Dewan. Dijawab bapak Dewan. Masyarakat Aceh tekrak ditindas masanya. Tekrak, gabi ibu awagam, kucai harta gabi. Hidup rakyat Aceh! Taat dalam, tunggu satu makan. Urang-urang joget-joget, matiktok ngepedu masyarakat. Tetra malong masa kopi na diulang. Long mantong SD tapi bukan gula. Kan dusta lu pengabat percaya mereka. Adik long lah 6 SD, abang long lah sa SMA. Long putoy gula long masa konflik. Ayah long ipah na tentra. Sampai orangnya hanya banyak. Mata long tuntutnya. Orang cilong melang-lang sampai kami umum ke Bandung. Long di Batangkara Nusyada. Mata lelaknya Bandung. Kemerdekaan nepegah-pegah tak merdekanya. Kecai masyarakat di masa konflik pantang susah udah. Netran negara di kampung. Kena pesanan dran mantang. Nepakai dah mewah. Motor mewah-mewah. Walong sengsara. Masyarakat sengsara.